Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka eryong ka belatip kum ka ampan, ka belawan ru yau labba ubajur, kala selat teng hari lum karo, hadu baga jingslay kalatap iki surok, bat iki lenti kisingkien. Bat hadu kadwai tili kisnong kila syakta nagani ke jingslay Hagani ke jingja de kispangot ki breu kila kala petwer, bat kila ha bandesa hakisan tili ki jaka balapan kre de ki bor sensar district. Lai tu ba ulabba ulather klem sange nadu ka janmiet jong ka arpulai trek metabna jemmang arhajar arpo, bat ka omsaw kala tap lodru ya baro ki jaka rem ha ki bentari thor jong ka West Garo Hills bat ka North Garo Hills district. Kawai ni ki jingkeng ba penyaso ya ka rang samgre bat ya ketikri kila West Garo Hills kala syarong bat ka surok ru kala jularna haka porjan miet kawai ki jingkeng haka surok ba AMPT kawai ni ki surok ka ba penyaso ya ka rilom garo bat ka jela asam ru kala syarong no hadu baki kali kimlachu banya nakani ka surong kiwa West bat North Garo Hills kila shlailot kum kawa manda bat ka damring khamtam nile kawa ringgi kabadai ka snatwa jo kawa Brahmaputra kala shlaibha bat tapru iki babon ki jaka hakiwe ki district kata ha East Garo Hills ha South Garo Hills bat ha South West Garo Hills ka jingsha penjular kamda jorthan latno tang ka jingsha penkelam ki dieng hakani ke eryong